ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho muherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imbere udende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politiki ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa kane w'indwi ni kwigenekerezo rya 24 Mukakaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda byibonekeza mu makuru arabana nuko igisirikare cy'u Burundi gifatanyije n'igisoza cya FARDC batahuye umugambi w'izasarambwe kwigarura igisagara cya Uvira. Ibiro bikaba byahise bituma hatangwa itegeko rikomeye ry'ibigomba gukurikizwa mu buryo bwihuswe ibizwi nka dispositif militaire hashingiwe ku gice cya terre. Biravuga ko rero ibintu bizamaze guhindura isura kuri agisi ya Kalungwe, Karundu, Uvira, Kavimvira ugana i Bukavu. Biravuga ko kandi muri système de défense sécuritaire intégré kuri ubu hamaze gufatwa ingamba zikomeye ku itegeko rikomeye ryatanzwe na mwenyewe General Prime Niyongabo. Turaza kubabwira kubera Bwegera, Change, Kabindura ndetse winjira Uvira. Turababwira ibiri kubera Rugongo, Murara ndetse mu misozi ihanamye yegereye Tanganyika. Turababwira ibiri kubera Karundura ndetse na Kavimvira ku cyambu cyerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kunyarukira kuri poste d'observation permanente zashyizwe mu bice bitandukanye kuri axe de infiltration nkuko biko biragenda byibonekeza. Turaza kubabwira ko bidasanzwe kuri zone de engagement antespe hashyizwe ibidasanzwe mu bice bitandukanye kuri zone d'arte avance mu bice bya Runingu, Kabindura no mu mashyamba ya Kabenge hashyizwe unité spéciale de intervention yahamabwiriza akomeye mu bice bitandukanye. Mu gihe kandi Kavimvira amaze gushyirwa drone de surveillance thermique zifite uburyo bubungabunga umutekano mu buryo budasanzwe. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na opération Bouclier de la ville ikizwi inkingi y'umutekano mu mujyi. Turundure ibidasanzwe biriko biragenda bipa umugambi ukomeye wamaze gucurwa na General Niyongabo kugeza ubu igisagara cya Uvira kitarago moko y'izasarambwe nuko General Neva ndetse na General Prime Niyongabo babashe gukoresha amayera akomeye ya mobilité tactique ndetse na zone d'observation convertée n'ibindi turi buze kuba tubabwira bishingiye ku makuru akomeye. Ni mu gihe kandi turi buze kunyarukira ku ngingo ikomeye irebana n'ubutasi twababwira ibikomeye aho FDNB yamaze kuvumbura bidasanzwe umugambi w'izasarambwe wacuzwe ujyanye no kwinjira mu gisagara cya Uvira. Turaza no kubisasangura byose tubabwira uko bihagaze. Turaza no kubabwira mu buryo burambuye ibyo DEMIAP ndetse na Service National de Renseignement bamaze kuvumbura kuri Centre d'Opération Avancée. Hari rero réseau d'infiltration, unité de reconnaissance, coordonnées de blocage ndetse na sabotage logistique, appui indirect, opération diversion n'ibindi bitandukanye. Ibiro bikaba bihura neza n'amakuru akomeye. Turi buze kubabwira mobilisation stratégique des unités de réaction rapide ndetse na déploiement de barrières antérieures ndetse na bouclage de nuit et de surveillance aliénée. Turaza kandi kubabwira attaque en 3 phases. Phase ya mbere igizwe na barrage des routes logistiques za FDNB na FARDC. Tubabwira ibijyanye na infiltration de secret, tubabwira asate incre. Turaza kandi kubabwira utilisation des sniper et mine antisane. Turabwira communication tributevier satellite. Turaza kandi kubabwira opération tempête des montagnes igizwe na brigade spéciale de commandement ndetse na compagnie de guerre électronique bamaze gutegurwa. Biro byose n'ibindi nibyo tugiye kugaruka mu buryo burambuye. Banywanyi muze tubane kuri page ikomeye yanditseho amakuru atosoye utasanga handi arebana n'umutekano yandi imbere ku mirongo imbere y'urugamba ndetse n'ayandi aturuka muri JD. Nta handi uzakura amakuru uretse kuri Actu Bujumbura. Byo ndasabone, reka turamvura inkuru yacu mu buryo budasanzwe. Reka dutangire mu gitondo cya kare n'itegeko rikomeye ryatanzwe na General Prime Niyongabo nyuma y'amakuru akomeye
turi buze kubabwira ajyanye n'ibyatangajwe ndetse byavumbuwe biri gutegurwa n'iza Sarambwe. Ariko mbere yuko tugaruka ku ngamba zafashwe, bizaba byiza duhereye ku bijyanye n'ubu butasi bwamaze kugira icyo bushyira hanze. Amakuru yizewe y'ubutasi yaturutse mu nzego z'igisirikare muri leta iharanira intwaro rusange ya Congo DEMIAP ndetse no mu nzego z'umutekano Service National de Renseignement z'u Burundi ziremeza ko uwa Sarambwe wibumbiye muri Alliance Fleuve Congo uri gutegura igitero kinini cyo gufata igice cya Uvira kiri mu buruseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo cyegereye umupaka w'u Burundi. Nk'uko rero iryo tsinda ry'ubutasi ribitangaza, ibikorwa byo gutegura icyo gitero bimaze amezi abiri byihutishwa binyuze mu myitozo yihariye yo guhuza imitwe inyuranye, kohereza intasi, gushyiraho centre d'opération avance aho ingabo zitegurirwa guhuza ibikorwa byazo. Hari umugambi w'ibanga watahuwe n'ubutasi bwa DEMIAP. DEMIAP rero iratangaza ko ifatanyije na Service National de Renseignement bamenye ko hari réseau d'infiltration za Sarambwe zari zimaze ibyumweru bisaga bitandatu zinjira mu duce twa Shanje, Ruvunge, Ruzizi, Kavimvira, uturere twegereye neza igisagara cya Uvira, ibishobora gushyira ibyago bikomeye kuri uyu mujyi. Hari kandi unité de reconnaissance zisaga 60 zimaze koherezwa muri zone opérationnelle kugira ngo zigenzure aho ingabo za FARDC na FDN biziri. Iza Sarambwe zifite umugambi wo gushyira coordonnée de blocage kugira ngo ifunge inzira zose zivi Bujumbura zijya Uvira ndetse no guhungabanya imiyoboro y'ibirindiro by'izasara by'FARDC bigizwe muri n'iza France n'iza Sarambwe. Amasoko y'ubutasi yemeza ko ibi bikorwa by'izasarambwe byibanda kuri sabotage logistique, guca imiyoboro y'ibiribwa n'ibikoresho by'igisirikare, appui indirect, kohereza ibikoresho n'abajyanama baturutse hanze cyane cyane mu karere ka Runyoni na Canzu. Hari opération de diversion, guteza imvururu muri Shanje no muri Kamanyura kugira ngo bibashe kuba bizateza akavuyo gakomeye. Nyuma yo kumenya ibyo bikorwa, igisirikare cy'u Burundi FDNB cyese gifata ingamba zikomeye, harimo mobilisation stratégique des unités de réaction rapide. Zini ingabo zihuta cyane zoherejwe mu duce twahitwa Gatumba, Rugombo, ahitwa Kabezi kugira ngo babashe gucunga umutekano ukomeye ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi. Hari kandi deploiement de batterie anti-aérienne. FDNB yashyize mu birindiro byayo imashini zirasa indege bizwi nka missile Sol Air mu misozi yegereye igisagara cya Uvira. Hari kandi plateau de nuit et de surveillance aérienne. Drone za gisirikare z'u Burundi zatangiye gukora ibikorwa byo kugenzura ibice bitandukanye yaba ku manywa ndetse na nijoro. Hari kandi ubutasi bwemeza ko izasarambwe zishaka kugaba igitero ku buryo bukurikira. Biravuga ko rero hari attaque en 3 phases ziri kwirategurwa. Biravuga ko rero hari phase barrage de route logistique. Muri faze ya mbere bitangazwa ko bagomba kuba bakigira bakangiza ibijyanye n'ubwikorezi bukorwa na FARDC mu bice bya Kavimvira ndetse na Bwegera. Hari faze ya kabiri yiswe infiltration du secret y'abasirikare bambaye imyenda isanzwe binjira mu baturage. Hari kandi ACT incre gutegura uburyo butunguranye mu masaha ya saa 8 z'ijoro. Hari kandi utilisation des snep et mine artificielle bazashyira pillage explosive mu mihanda ndetse bakanakoresha barasa kure snipers mu misozi ya Ruvungi kuko amakuru adushyikira bisigura. Hari kandi communication très via satellite. Izasarambwe rero ko izakoresha uburyo buhambaye bwo gutumanaho bukoreshwa na antenne za radium kugira ngo birinde ko babasha kuba bahungabanywa. Amakuru aravuga ko igikorwa cyo gufata Uvira cyiswe izina ry'ibanga, aho rero bivuga ko bavumbuye ko cyiswe Operation Tempe des Montagnes, kikaba rero kirimo ibiri kura birategurwa, aho bitangazwa ari brigade spéciale de commando ya FARDC ya AFC. Izasarambwe irimo irategurwa, irimo abasirikare bagiye barwana muri operasiyo zikomeye. Izasake, izabunagana ndetse na Mabenga kuko ahariho hagiye hagaragara abakomando kabare bagiye bagira ibikorwa bakora bitandukanye ndetse bigaragaramo ubuhanga bukomeye bwa gisirikare.
byandi makuru ari nuko bivuga ko kandi ari gutegurwa kompanyi de guerre électronique yoherejwe gukurikirana ibikorwa bya FDLB binyuze kuri radio ya gisirikare n'ibindi bikoresho by'itumanaho. Biravuga ko rero uburyo FDLB irimo gukoresha mu kurwana ari uburyo budasanzwe. Biravuga ko FDLB imaze iminsi ikora ibi bikurikira: gukorana nk'inkera gutabara mu duce twahitwa Mugina, Mubayi, Cibitoki, gushyiraho poste de commandement mobile kugira ngo babashe gutanga amabwiriza yihuse. Hari kandi gukorana n'ibihugu by'ibituranyi nka Tanzania binyuze mu masezerano yiswe Continental Early Warning System. Akaba ari amakuru tuzagaruka mu buryo burambuye tukareba uburyo iyi warning system ikora. Biravuga ko izasarambwe izigabye igitero kuri Uvira bishobora kugenda gutya. Biravuga ko ibi bihugu nk'u Burundi bishobora kwinjira bizeruye mu ntambara mu rwego rwo kugira ngo babashe kurokora igisagara cya Bujumbura kiri mu ntera nto uvuye ngaho Uvira. Umutekano w'abanyekongo b'impunzi muri Uvira ni Bujumbura ushobora kuzamba. Umuryango wa East African Community bikaba rero bivuga ko kuri ubu ngubu nawe ushobora kwinjira muri iki kibazo mu gihe Uvira yabifashwe. Ibyavumbuwe na DMAP ndetse na Seneri biragaragaza ko amahoro yari yaravuzwe nyuma y'amasezerano y'itariki ya 19 Mukakaro 2025 hagati ya AFC ndetse na leta ari ayo mu mpapuro gusa. Izasarambwe zirimo gutegura ibikorwa binini bya gisirikare kandi yiteguye gusesha amasezerano, mu gihe kandi izasarambwe nazo zishinja FARDC nayo kuba iri kwitegura. Ibi byose rero ni ibihurirana bigahita bigaragaza uburyo ki umutekano uri guhungabana. Hagati aho rero hahise hakorwa ikidasanzwe ku bijyanye n'abasirikare b'u Burundi barungitswe mu buseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo. Reka nabyo tubirebe kuko bigaragara ku ikarita. Uvira nk'uko mubizi igaragara ku muhanda munini wahitwa Kalongwe Kalundu, Uvira Kavimvira ukomeza ujya Bukavu unyura mu nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika. General Prime Niyongaba mu gukumira igitero cyari cyateguwe n'izasarambwe cyo kwigarurira igisagara cya Uvira yahinduye imiterere bizwi nka dispositif militaire classique, ashyiraho système de défense contrôlée intégré, aho rero buri secteur igenwa n'imiterere y'imisozi, amashyamba, imihanda ndetse n'imiyoboro y'amazi. Hari kandi gushyira imbaraga mu myanya igenzurwa hakoreshejwe renseignement géospatial, ubushakashatsi bw'ubutasi, renseignement militaire bwifashishijwe na cartographie tactique bwasanze ibice hayitwa Bwegera, Change, Kabindura byorohereza umwanzi kubona inzira zo kwinjira mu gisagara cya Uvira mu buryo butunguranye. Ibyatumye hahita hazanwa force idasanzwe kugira ngo ibashe kurinda ibi bice. Mu makuru dushyikira ruvuga ko mu bice byitwa Rugongo n'ayitwa Murara ibiri mu misozi bituma haboneka neza igice cyose cya Tanganyika. Biravuga kandi biremezwa ko agace ka Karundu na Kavimvira ni imijyi yo ku cyambu ishobora kwinjirirwamo binyuze mu mazi. Biravuga ko General Prime Niyongaba yahise ategeka ko hongerwa poste d'observation permanente hashingiwe ku bushobozi bwo kureba kure n'amayira akoreshwa n'umwanzi ibizwi nka axe de infiltration. Hakozwe igikorwa cyihariye cyo gushyiraho amanase yo guhagarika umwanzi ibizwi nka zone de arte avance mu bice bikurikira. Amakuru adushyikira aravuga ko mu bice byitwa Runingo, Kabindura n'amashyamba ya Kabenga niho hashyizwe unité spéciale de intervention zahawe amabwiriza yo kurasa ikintu cyose cyambuka umurongo bitajyanye n'amakuru bahawe. Bikaba rero bivugwa ko kuri ubu urugamba rushobora kuba rwaza kurwanwa mu buryo butigeze bubaho. Biravugwa ko muri Kavimvira rero hashyizwe drone de surveillance thermique igenzura nijoro ndetse n'amanywa ubu mu buryo bugaragara kuri karite agace ibintu biherereyemo. Amakuru ahari mu rwego rwo gukorana n'abaturage bikaba bivugwa ko mu rwego rwo gukura abaturage mu bwoba ariko bakumva ko bari mu maboko y'umutekano. FDLB yashyizeho gahunda yiswe Opération Blancheur de la Ville igizwe inkingi y'umutekano y'umujyi. Muri iyi gahunda General Niyongabo yategetse ko abaturage bagomba kurindirwa umutekano bagacungirwa hafi n'abasirikare baha amabwiriza akomeye. Hari kandi guhindura mobilité tactique aho imodoka za gisirikare zitagomba kwigaragaza kenshi mu bice bituwe ahubwo zikagaragara muri zone d'observation couverture ahantu haboneka ariko hatagaragara ku buryo bworoshye. Nkuko rero amakuru adushyikira ngaha abisigura ni bishobora kuza guhindura ibintu bimaze iminsi ibiri ku mirongo imbere y'urugamba.
hari kandi itegeko rikomeye nyuma y'uko ku munsi w'ejo kuwa gatatu w'igenekerezo rya 2023 mu kakaro 2025 General Prime Niyongabo ategetse ko ashyirwaho rezo nyuma y'uko hashyizweho itegeko rikomeye ryatanzwe na General Prime Niyongabo. Ni itegeko rivuga ko hashyirwaho ikizwi nka rezo radio Tribute ku basirikare bari mu bice bitandukanye harimo Buringa, Runingu, Shanje n'abari mu birindiro binini. Biravuga ko nta muyoboro hanze wemerewe gukoreshwa telefoni mu gihe cy'itumanaho ry'akazi. Biro bikaba bibujijwe ku basirikare ba leta kuba bakoresha telefoni zabo bwite babwirana amakuru ajyanye n'akazi ka gisirikare, ibizwi nka situation de convention. Biro bikaba bizatuma umutekano wongerwa no ku makuru yoherezwa hagati y'ingabo nk'uko rero bigenda byibonekeza. Biravugwa kandi biremezwa ko hagomba kubaho gahunda yo gufungura inzira zose z'umwanzi ashobora kunyuramo, ibizwi nka Operation Barrage Invisible, hamwe n'isesengura ry'akarere kari ku ikarita. General Prime Niyongabo yategetse ko hafungurwa inzira z'imisozi yo hagati mu bice bya Katenga, Sebenge, Murara, aho izasarambwe zanyuraga mu bihe byashize zihungabanya umutekano. Kwambuka mu nkengero za Tanganyika hagati ya Karundu na Kavimvira hakoreshejwe patrouille maritime silencieuse nivyo bigomba guhita bikoreshwa mu buryo bwihuse kandi bugezweho. Izi nzira zashyizweho mine na laterale zerekana umwanzi ariko zigahita zimuhitana. Ibiro bikaba byakozwe mu buryo bwa automatic cyangwa se automation system, zikaba zamaze kuzanwa uko amakuru adushyikira ngaha abisigura uburyo buramvuye. Ibiro byose nibigiye gukorwa kandi byitezweho kuzatanga umusaruro mu buryo burambye kandi bwizewe nk'uko bimeze. Reka dukomeze amakuru yacu tuje kuri page ikomeye y'ubutabera, twinjire mu rubanza rwa Mutamba. Constant Mutamba Tungunga wabaye minisitiri w'ubutabera wa leta y'intwaro rusange ya Kongo yabwiye urukiko rusesa imanza ko miliyoni 19 z'amadolari ashinjwa kunyereza yazibitse muri banki kandi gahunda yo kuyubakisha gereza ya Kisangani igihari. Ubushinjacyaha bukuru bwatangiye gukurikirana Mutamba, bukaba bwaratangiye kumukurikira mu kwezi kwa gatanu 2025, bugaragaza ko afite uruhare rukomeye mu kunyereza amafaranga kuko ari we wari uyoboye umushinga wo kubaka iyi gereza. Iburanisha ryo kwigenekerezo rya 2023 mu kakaro 2025 ryatinze kuko yabanje gutanga inzitizi zashobora guhagarika urubanza, zirimo kuba yarakurikiranwe mu buryo ahamya ko bunyuranyije n'amategeko, ariko abacamanza baziteye utwatsi bagenzura bavuga ko rero bafite uburenganzira bwo kuburanisha urubanza. Mutamba yahawe ijambo kugira ngo yiregure, asobanura ko kubera ko ubwo yari minisitiri w'ubutabera yabangamiye bikomeye inyungu, ibi rero bifitanye isano n'ibikomeje kugenda biba kuko afite icyizere cyo kuzatsinda uru rubanza. Perezida Kisekedi wa leta y'intwaro rusange ya Kongo yashyizeho ikigega cyitwa Fonereve n'icyitwa Frewo byishyurwamo indishyi zigenewe abagizweho ingaruka n'ibyaha by'intambara byakorewe muri Kisangani. Minisitiri w'ubutabera n'umwe mu bayobozi babyo yasobanuye ko we yashakaga kubaka gereza nini Kinshasa, ariko inama y'aminisitiri yanzura ko amafaranga yashyizwe muri ibi bigega yubakishwa gereza ya Kisangani kuko ariyo ituyemo abagizweho ingaruka n'ibi byaha. Mutamba yabwiye urukiko ko ubwo yajyaga ku mwanya wa minisitiri w'ubutabera muri Gicurasi 2024 yasanze hari miliyoni 17 z'amadolari yaburiye irengero kuri konte ya Frewa yerekana ko yabuze gikurikirana. Yavuze kandi ko amafaranga ashinjwa kunyereza ari kuri banki, bityo ko yatumva impamvu ari kuburanishwa. Ati, muri uyu mwanya ndi imbere yanyu, miliyoni 19 nshinjwa ziri kuri banki. Minisitiri w'ubutabera Constant Mutamba yigeze afatamo idolari wanyereza uta amafaranga utarigeze uyakoraho. Ikigo Sion Construction Sara nicyo cyatsindiye isoko ryo kubaka gereza ya Kisangani. Bizagaragaye ko miliyoni 19 z'amadolari zishobora kuba zaroherejwe kuri konti yacyo mu buryo bunyuranye n'amategeko agenga itangwa ry'amasoko. Mutamba yemeje ko watsindiye isoko ryo kubaka iyi gereza mu mezi 18 ari we wohererejwe ayo mafaranga, kandi ko
hashingiwe ku nzira zose ziteganywa n'amategeko kugira ngo atangire imirimo. Mu kwezi kwa gatanu 2025 Mutamba yahamagajwe na komisiyo y'umutwe w'abadepite yari ashinzwe gukurikirana dosiye ye, ayisobanura ko ayo mafaranga yayobeye kuri konti y'Abaringa, aboneraho gusaba imbabazi nyuma yo gusanga hari ibimenyetso bikomeye bituma Mutamba akekwaho kunyereza amafaranga. Abadepite bahawe ubushinjacyaha uburenganzira bwo kumukurikirana mu rukiko. Nk'uko rero bizagiye bigaragara, ubu uyu mugabo ari kuburana mu buryo budasanzwe kandi bamwe ntibatinya no kuvuga ko ashobora kuzafatwa agahamwa n'icyaha maze akaba yakatirwa. Ibi rero si ubwa mbere bibaye muri leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, kuko no mu bihe bishize bizagiye byibonekeza. Hagati aho rero ibintu ntabwo bimeze neza nyuma y'uko ihuriro AFC rishyize umukono ku masezerano y'amahame ngenderwaho aganisha ku mahoro afatanyije na leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Hari andi makuru ari kujya hanze agaragaza uko ibintu bihagaze. Kuva ikwigenekerezo rya 23 Mukakaro 2025 hashize iminsi 3 gusa asinywe, AFC yongeye kwinjira mu mirwano ikomeye ahitwa Kakono na Kazaroho hafi ya parike ya Virunga muri sheferi ya Bwisha muri teritwari ya Rutshuru. Aha rero ni hamwe mu duce dukomeje kuberamo imirwano ikomeye, nubwo rero nta tangazo ryemewe rigaragaza ko izasarambwe zangije amasezerano n'ibikorwa byayo byo guhagarika imirwano. Ariko kuri ubu benshi mu basasanguzi ndetse n'abandi bakurikiranira hafi baravuga ko urugamba rugiye gukomera mu buryo burambuye kandi bukomeza. Ngaye nguko nibiri kuba nibiri kugenda byibonekeza no kudusoje. Niba ari ubwa mbere dukurikiye fyonda sabone, wiyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru yibanda cyane kuri politiki, umutekano, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kora subscribe ntuzongere gucikwa n'aya makuru ndetse ujye uba wa mbere mu kubona ibiba bigezweho. Astra Vista.